Ngemuva nje kancane kwe-performance yayizolo, uMthandeni SK usevele wadedela isithombe lapho egqoke khona i-crown yobukhosi. Ubhalile-ke lapha ekhasini lakhe la-Facebook wathi kufeziwe. Cha, ngifuna ukuzwa-ke mina ukuthi uthini noma-comment ngoba ngale ka-Blue Nation ngizwa bekhala bethi uKhuzani isibonelo esihle ngenxa ye-outfit kaMthandeni le emnyama. uKhuzani-ke sizobona ukuthi kahle kahle kumaskandi siyaze ngaye uma ukhumbula kahle. Ngazi-ke ukuthi-ke seyihambe ize ifike lapho if omunye egqoke ikhavela noma egqoke ikhavela sengazuthi omunye ubukela komunye izinto engisibo. Kodwa-ke ngicela ukuthi nisho kuma-comments ukuthi nina nizizwa kanjani. Kodwa all in all i-performance yayizolo bafowethu ingichazile, angifuni ukuqamba amanga. Mthandeni SK uwenze ngendlela ekade ingalindelekile, nama-instruments besilinde yodwa avele aba maningi. Kanti uma usemusha sasicela ukuthi usubscribe, ucommente bese ushaya nebheli ukuze uzothola ama-notification njalo uma ngi-upload video. Yohlangana nevidiyo elandelayo bafowethu, ngiyabonga.